ҳангоми таҳияи барнома чун мо вориди мактаби варзишии ноҳияи Файзобод шудем, роҳбарияти муассиса бо мураббиён машварат мегузаронид, ки мавзӯи ин ҷамъомад баррасии нақшаву барномаҳои амалкунанда ва беҳтар кардани сифати кор дар мактаб буд. То ҷое медонем, мактабҳои варзишӣ имрӯз рисолати бузурги пешбурди соҳаро бар дӯш доранд. Дар сурати дуруст ба роҳ мондани самти корӣ метавон беҳтаринҳоро ба воя расонид, ки ин нуқтаро ҳам масъулин ба хубӣ дарк мекунанд. На ҳар роҳбар ё ки муассиса фаъолияти худа баҳогузорӣ карда метавонад, аммо то он андозае ки имрӯз натиҷаҳо аст, таъмини оммавияти варзиш аст, ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш аст ва ҳамзамон аз иштироки наврасону ҷавонон, кӯдакон дар чорабиниҳои варзишӣ то андозае метавон гуфт, ки дар ин ҷода муваффақ шудем ва рисолат ё ки ана ҳамон масъулияте ки бар дӯши варзишгарон аст, имрӯз яъне ки муваффақ шуда истодаем. Маврид ба зикр аст, ки дар муассиса имрӯз 662 нафар варзишгар дар 51 гурӯҳ дар 12 намуди варзиш ба варзиши касбӣ фаро гирифта шудааст ва ба онҳо 22 нафар мураббии соҳибтахассус дарс мегӯяд, машқу тамрин мегузаранд. طبق جدول درسی که از جانب مکتب ورزشی تصدیق شده است، مطابق با آن ما نقشه برنامه خود را ترتیب دادیم و از رفت تمرین ها و جریان کار مربیان نوارگیری کردیم. اینجا میدان مرکزی ناحیه فیض‌آباد است که 5000 جای نشست دارد. روز سبت برنامه یک گروه فوتبالبازان مؤسسه با تمرین مشغول بودند. اصلا باد و هوای این منطقه برای آماده کردن ورزشکاران در دلخواه نمود ورزش خیلی مساعد است، ولی برای مربیان فوتبال نه همه وقت، چرا که آنها نه در همه مواسم مشغولیت ها را گذرانده می توانند، زیرا زمستان فیض‌آباد سرد و طولانی است. اما با این امکانیت هایی که در دست دارند، علاقه میان کودکان و نورسان تا جای نتیجه ها نظر رسند. طوری که میگویند فوتبال ورزش رقم یک جهان اعتراف شده است و در این روند نیز مؤسسه ما با فدراسیون فوتبال تاجیکستان همکاری زیچ دارد و نگفته نماند که سال گذشته در مرحله انتخابی چمپیونات شهر نویای تابع مرکز 3 سال ما سزاوار جای دوم گردید. اینچنین در مرحله جمهوریوی مسابقه یعنی که U13 ورزشگران ما سزاوار جای دوم در سطح جمهوری گردیدند. در مؤسسه امروز 3 نفر مربی فوتبال فعالیت می نمایند که جمع و جمع یعنی که 10 گروه متحد نمودند و فعالیت خوب است. اگر چنده که وابسته به اقلیم ناحیه فیض‌آباد که زمستان طولانی دارد، یعنی که ما کوشش میکنیم مشق‌های دسته جمعانه عموما برگزاری مشغولیت‌ها را در موسم تابستان و آخر بهار اول تیر ماه زیادتر گذرانیم، چون زمستان نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری زیادتر یعنی که طول میکشد. در لیگ‌های یکم و دوم و لیگ عالی دسته‌های ناحیه شرکت نمی‌کنند، چون مسئولین میگویند حالا تیار نیستند، ولی بیشتر تحکرسی را مستحکم می‌کنند. در زمینه میدان‌های مکاتب میانه نیز گروه‌های فوتبال تشکیل داده شده است که وابسته به شرط و شرایطی که چنین میدان‌ها دارند، مربیان با جلب نورسان دهات تمرین می‌گذرانند. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 2 که در دهه نادری جماعت مهرآباد ناحیه جایگیر است، گروه فوتبال با جلب بچه‌های دهات عمل می‌کند. تأسیس چنین گروه‌ها اگر برای آماده کردن فوتبالبازان کسبی هم زمینه گذاشتن نتواند، ولی بهترین واسطه برای جلب نورسان به طرز حیاتی سالم به حساب می‌رود. بچه‌ها را از جهت جسمانی که ما اگر به شرطی که در ورزش جلب کنیم، این بهترین کارها میشد که از کارهای بیهوده میمونند، زندگی کارهای دیگه غیر قانونی نمیکنند، در قضای کوچه بیهوده نمیگردند. بچه‌های با تربیت میشن. در آینده ما امید کلان داریم از این شاگردها که ممکن خیلی همین سالهای نزدیک
аз мобайни ҳамин шогирдои мо мумкин шогирдои беҳтарин бозигарои беҳтарин пайдо шавад дар ҷумҳурӣ ё ки сахти берун аз ҷумҳурӣ мо чӣ кор кананд ино баромад кананд мо умед дорем. خیلی خوب میدونم که تالارداری برای رشد ورزش سهمی بسیار هم خوب دارد. یعنی هر کجایی که تالار یا که همون شرایط خوبی تمرینی است آنجا میتوان نمودهای ورزش را رشد داد. از سال 2019 در ناحیه فیض‌آباد انا همین تالار با شکوه ورزشی افتتاح گردید که کار مربیان را واقعا هم آسان کرد. امروز نمودهای والیبال، بسکتبال، توپ دستی و نمودهای گوشین در این تالار با شکوه تمرین داده می شوند. البته از این فرصت، از این امکانیت باید ثمرناک استفاده برد تا بهترین ورزشکاران را به وای رساند. و این حال ما در جریان برنامه باز مشاهده میکنیم که این تالار با شکوه چگونه از جانب مربیان ثمرناک استفاده می شود. дар дилхоҳ шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҳама бештар кӯдакону наврасон ба намудҳои гӯштин таваҷҷӯҳ доранд ки толорҳо пур аз шавқмандон аст. ин гурӯҳи дастпарварони мактаби варзишӣ ба мусобиқаи интихобии шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ омодагӣ мегиранд ки роҳи онҳоро ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ ҳамвор мекунад. то ҷои иттилоъ пайдо кардем, дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҳисоби наврасон дар риштаи гӯштини ҷудо дастовардҳо чашмрас нестанд, вале талошҳо дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар аст. مشکلی نیست، شرایط نه، تالار بهترین در ناحیه ما این تالار شما خودتان دیدید، جای آبوزی، لباس، جای رزوکا، جای لباس کشی، همه شرایطا بهترین است. کار خوب کردن. نتیجه نه اونقدر بهتر است. این قریبی با شهر راغون رفته بودیم به مسابقه، در اونجا از هیئت 15 نفر به شهر راغون رفتنمون، در آنجا 10 نفرمون صاحبی جایزه گشتن. یک روزه ما سه گروه هست، همینجا سه گروه. این گروه یک هفته بغیر از روز شنبه هر روز بعد ساعت 2 تا 3 از 3 تا 5 دو گروه دیگر روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، 5 روز شنبه یک شنبه استراحت. як қатор аз паҳлавонони муваффақу собиқадорони гӯштин аз ноҳияи файзобод мебошанд ба мисли исмат абдуллоев, абдурозиқ олимов, муҳаммад довуд одинаев, муҳаммадшариф наҷмиддинов ва дигар паҳлавонон. акнун барои дар минбаъда ба мисли чунин паҳлавононро тайёр кардан бояд масъулин талошҳои бештар кунанд. тавре қаблан гуфтем, ин толор наву замонавӣ буда имкони хуби баргузории мусобиқаҳову гузарондани машғулиятҳои варзиширо дорад. толори варзишӣ ки дорои 520 ҷои нишаст аст, яке аз толорҳои беҳтарини минтақа ва ҷумҳурӣ ҳам гӯем хато намешавад ва то имрӯз аллакай мизбони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ гардид аз намудҳои гӯштини самбо, гӯштини миллӣ, гӯштини тарзи озод, умуман бозиҳои даставӣ, волейбол. аввалин маротиба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баскетбол дар ҳамин толор доир гардид. бозии тӯпи дастӣ дар ин толор доир гардид. умуман инфрасохторе ки барои рушди варзиши касбӣ дар ноҳияи файзобод аст, ман фикр мекунам ки 100% ба талабот ҷавобгӯ аст.
مدتی دراز بود که این نمود ورزش نبود. بعد همین نمود ورزش رو از نو احیا کردیم. طول 4 سال شد که فعالیت داریم. در طول 4 سال از دسترسی زو مواد یگام چی تنقیصی نداریم. همه چی دسترس است. از فعالیت شاگردان هم باشد در جایزه های هم داریم. سال یکم 1 تا دوم داشتیم، سال دوم سیوم و دوم داشتیم در مسابقه های جمهوری. خرسندانه این سال از 12 تا 16 مسابقه جمهوری شده گذشت در قصر نوی مجموعه تنیس. در آنجا شاگردای من صاحب 7 جای یکم گشتم که من از این هیچ باوری نداشتم. راستیگه یکی 7 مدال نصیبم گردید، فقط جای یکم. асосгузори теквондо вт дар тоҷикистон аз ноҳияи файзобод аст. гарчанде ин ришта каме дертар дар ин минтақа ташкил ёфтааст, аммо бино ба гуфти мураббиён кори пурсамару барномаҳои мушаххас метавонад барои омода кардани беҳтаринҳо кӯмак расонад. чун медонем ин риштаи варзиш шомили бозиҳои олимпӣ буда бояд таваҷҷӯҳ бештар шавад. سطح بین المللی حاضرش نه برآمد نکردیم، رفتگی نیستیم. نه که در آینده کوشش میکنیم. هست بچه های نقد باید بسیارتر کار کرده ممکن است نتیجه به دست آوریم. имкониятҳои толор ва утоқи либосивазкунӣ то ҷое барои варзишгарон мувофиқ аст. мо аз мураббӣ бобати ҳарорати толор дар фасли сармо пурсон шудем, чаро ки пайваст будани хати гармидиҳӣ дар ин ҷо мушоҳида нашуд. пешкаҳои барқӣ дорем, ҳавоёро мемонем. ягон камбудӣ, ягон танқисӣ надорем. агар дар коша ҳозир нишон дода метавонем ҳамон батареяе ки мо инҷо истифода мебарем. унҷа як зал ҳам инҷа мемонем, ҳамҷа дита сета мемонем. гарм мешавад. боз агар саҳар бошад мо ягон ҳоҷати ҳамун вайам надорем мондан. таъриза ки ҳаста гарми хушрӯа. баъди обед ҳамун печкаҳомона мемонем. ягон танқисӣ надорем. рост ҳамине ки дар самти дуруст кор карда рафтаам. масъулини варзиши ноҳияи файзобод мегӯянд, имкониятҳо барои рушду нумӯи ҳама намуди варзиш дар марказ ҳаст, вале ба хотири оне ки намудҳои варзиш дар деҳот рушд кунад, дар аксар деҳоти дур аз маркази ноҳия толорҳои варзиширо таъсис доданд ва гурӯҳҳо дар он ҷо фаъолият мекунанд. чӣ гунае ки мебинед, мо ба деҳаи арзанова омадем ки ин ҷо як гурӯҳи дастпарварони мактаби варзишӣ аз риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мекунанд ва мо меравем аз шароит ва он имконияте ки барои бачаҳои деҳот муҳайё шудааст барои шумо инъикос мекунем. ҳангоми ворид шудан ба толор дарҳол пай бурдем ки наврасони деҳот ташнаи варзишанд, чаро ки танҳо дар басти дуюм шумораи тамрингирандагон хеле зиёд буд ва инро ҳам мураббӣ аз таваҷҷӯҳи бештари хоҳишмандон маънӣ дод кард. аслан ин толор бо дастгириву ташаббуси бевоситаи мардуми деҳа бунёд шудааст ки ҳар шикасту рехти онро бар зимма доранд ва ҳамзамон дар сафарбарии дастпарварони ин толор ба мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ саҳми волидайн хеле бузург аст. худи ман дар таҳти олиму абдурозӣ давлату зинатулло қаландару самандар машқ тамрин кардам. худи ҳозир бошад ҳамчун мураббӣ фаъолият дорам. толор тӯли 6 сол мешавад кор мекунад. машқҳо дар сатҳи
олӣ аст. таваҷҷӯҳи наврасон ҷавонон хеле хуб мебошад. дар тӯли 6 соле мо кор кардем. дар синни соли гуногун зиёда аз 10 чемпион тайёр кардем. аз ҷумла дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардем, сазовор ҷойҳои намоён шудем. имсол ягона дастоварди баланди ин толорро исмоил одинаев ба даст овардааст ки аллакай ҳамагон ӯро чемпион мегӯянд. мо кӯдакҳо хурсандем ки ин залро ба мо кушоданд ва ман дар ин ҷо 1 сол шид ки машқ дорам. ман дар муддати 1 сол 9 медал дорам, 7 тояш тилло, 2 тояш сеюм. ман бар наздикӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷои аввалро гирифтам ва тиёрӣ мебинам ки ба дигар мусобиқаҳо рафта ҷои якумро бигирам. агар мо хоҳем ки чемпион шавем, мо бояд бисёр кӯшиш кунем ва кӯшиш кунем, меҳнат кунем, ҷо бигирем. муҳимтарин коре ки барои ҷалби наврасони деҳот ба варзиш аст, ин муҳайё сохтани шароити созгор ҷиҳати тамрини онҳост ки аллакай бачаҳо ба хубӣ дарк карданд ки бояд баҳри расидан ба натиҷаҳои баланд аз чунин имкониятҳо истифода баранд. барои машқҳо ва тайёриҳои мо ҳама нағз соз ва шароитҳо муҳайё мебошад. фақат машқ карда дар мусобиқаҳо ҳунари худро нишон диҳем. ин толори варзишӣ дар назди деҳа, дар назди хонаи мо мебошад ки мо ба раҳҳои ду роҳгиро намедиҳем ва дар ҳамин толор омада машқ мекунем. ин чиз ба мо имконият медиҳад ки мо дар бисёр мусобиқаҳо сазовори ҷойҳои намоён гардем. ман тӯли 3 сол мешавад ки дар ин риштаи гӯштин тарзи озод машқу тамрин менамоям. дастовардҳо 2 бор чемпиони Тоҷикистон, 1 бор дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷои дуюм ва 2 бор ҷои сеюм дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ. در ناحیه فیض‌آباد خیلی والیبال رشد یافتگی است. در این زلی که شما می‌بینید چه زلی بر هوا ما تمرین کرده ایستادیم. در مسابقه های ناحیوی جمهوری سزاوار جای یکم، دوم، سوم گشتیم. در جامی کارمند شورای جمهوری تاجیکستان خالق سفر که در همین ناحیه فیض‌آباد شده گذشت، ما جای سوم رو گرفتیم. بچه‌های ما فعال هستند. ما کوشش میکنیم که این بعد در مسابقه های جمهوری و ما سازوار جای نمایان شوند. ما باید بسیارتر کوشش کنیم که بچه‌ها قطعی بسیارتر کار کنیم، بچه‌ها رو بسیارتر جلب کنیم به ورزش، به نمود ورزشی والیبال. هستن بچه‌های ما در دسته‌های یکچینی جمهوری هستن الکی. ما داریم بچه‌ها. سالهای اخیر بیشتر از رشته والیبال دسته ناحیه فیض‌آباد در مسابقه‌های داخلی نتیجه‌های خوب را به قید می‌گیرد. امروز کوشش‌ها برای موقع پیدا کردن در قطار دسته‌های بهترین کشور می‌باشد. برای در یک مسابقه نویل شدن کمش داد 5 سال 6 سال باید ورزشگر کار کند، بعد به سطح بلند رسیدنش ممکن است. ما متخصصین والیبال حال 2 نفر هستیم در ناحیه فیض‌آباد. خیلی می شود بسنده است و فکرم خوب است. ترینرمون هستند، مربیمون میرسند. نیاز به متخصصین علاوه‌ای مربی علاوه‌ای ندارید؟ نه، اگه نیاز خیلی باشد با ترینر بسیار باشد با خوبتر است که با دست‌ها بسیارتر میشوند، تمرین‌ها بسیارتر میشن، خوب باشد با خوبتر است.
рӯзи сабти барнома чун мо ба толори машқи теннис рафтем, мусобиқаи кушоди мактаби варзиши ноҳияи Файзобод ҷараён дошт, ки дастаҳо аз шаҳрҳои Ваҳдату Ҳисор, Роғону ноҳияи шаҳри Наву Ёвон ширкат доштанд. яъне дар ин минтақа мусобиқаҳои сатҳи гуногун низ мизбонӣ карда мешавад. ин толор дар тобиати мактаби миёна буда, як гурӯҳ аз дастпарварони мактаби варзишӣ инҷоро баъзаи худ қарор дода тамрин мекунанд. каме аз ҷараёни ин мусобиқа наворгирӣ кардем ва аз рушди тенниси рӯи мез аз масъулин пурсон шудем. طول 8 سال است که در نوحیه نمود تنیس روی میز عمل میکند و ورزشگران مکتب ورزشی در تمام چهاربینی‌های منطقوی جمهوری اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان هستند و من بعد ما کوشش به خرج میدیم که خوانندگان رو یا ورزشگران رو به همین نمود ورزش سفربر نموده بیشتر نتیجه های دلخواه به دست بیاریم و آبروی مؤسسه و ناحیه را بلند برداریم. سال 2021 در مسابقه جمهوری اشتراک کرده در سزاوار جای پنجم گشتیم و در منطقه سزاوار جای یکم و دوم. муҳимтарин коре ки имрӯз барои солимгардонии ҷомеа нақши муассир дорад, ин гузарондани мусобиқаҳо бо усули деҳа ба деҳа мебошад, ки то имрӯз ба ин самт аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа дар ноҳияи Файзобод ба марҳилаи ниҳоӣ расида истодааст, ки дастаҳо барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ талош доранд, ки бозиҳо ҳамарӯза дар майдони марказӣ баргузор мешаванд. мушкилот дар ин самт буд, яъне ки рафтан то ҳамун деҳаи дурдаст, уна бояд моҳияти ҳамин мусобиқаро фаҳмондан. буд ҳолатҳое ки мо масалан ба яке аз деҳаҳои дурдаст рафтем, ҳатто шояд чандсолаи охир ҳамун дастаи ҳамун деҳа дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ иштирок надоштанд. ва вақте ки мо мусобиқаро ташкил кардем, вақте моҳият мақсади ҳамина фаҳмондем, оҳиста оҳиста омадад соли сеюм мешавад ки наму даста дар мусобиқаи волейбол ҳатто дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал мешавад. яъне ки мақсад чиз аст? агар бигем ки толор доранд, шароит доранд, ҳамун минтақа ҳамун деҳа толори варзишӣ надорад, лекин чун ҳавас буд, шавқи ана ҳамунора бедор кардем, ҳамун мардуми деҳа яъне ки қадр кардан онеро ки масъулини варзиш ё ки новобаста аз оне ки мақомот аст ё кумита аст, ҳамин иқдома пеш гирифтан, яъне ки вақте ки мо ба самти оно рафтем, оно ба самти мо гӯем давиданам, яъне ки як мақоли халқӣ аст, хато намешавад. ва ана ҳамин самараи ҳамин буд ки ҳар сол аллакай як анъана шудааст ва ана ҳамун деҳаҳо рӯзҳое ки масалан навбати бозӣ дар ҳамун деҳа мешавад, мисли як тӯй моро интизоранд, пешвоз мегиранд. ёдовар мешавем ки мактаби варзиши ноҳияи Файзобод дар тобиати худ меҳмонхона дорад, ки ҳангоми мизбонӣ мусобиқаҳои минтақавӣ ва ҷумҳуравӣ варзишгарони меҳмонро дар ин ҷо ройгон ҷо мекунанд, ки чунин имконият на дар ҳама шаҳру ноҳияҳо фароҳам аст. дар маҷмӯъ имрӯз аз имконоту шароити мавҷуда истифода бурда, мураббиён ва роҳбарияти мактаби варзиши ноҳияи Файзобод барои рушду пешрафти соҳа талош мекунанд. дар маҷмӯъ муассиса дар 9 моҳи соли ҷорӣ 536 медал ба даст оварданд, ки аз ин 123 медали тилло, 143 медали нуқра ва 270 медали биринҷӣ мебошад. ин мақсад аз тамоми мусобиқаҳои ноҳиявӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ. ҳамзамон дар самти варзиши касбӣ, яъне ки дастовардҳо дар намуди мусобиқаҳои расмии ҷумҳуриявӣ, дастпарварони муассиса дар 19 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ давоми 9 моҳ иштирок карданд бо иштироки 188 варзишгар. инчунин сазовори дар маҷмӯъ 95 медали ин мусобиқот гардиданд. чӣ гунае ки мушоҳида кардед, роҳбарият ва мураббиёни мактаби варзиши ноҳияи Файзобод дар суҳбат иброз доштанд, ки мушкилҳои ҷиддӣ надоранд ва фақат корро дар ин самт бештар ба роҳ монда, натиҷаҳои назаррасро ба даст оранд.